سلاف ایوار باش همی هولا راه ویدارم هم باشن ایرو نوچه می یه لزین هنه هم روجاوی کردستان هم باشوری کردستانه هولا مجیوانا جماجین ها آماده لسر وشانه امی بیر جی بپرسن لروجاوی کردستان ایرو روجا می چوا در باسبو روجا گلی می ویدره چوا در باسبو هم زنن هنک تبله هوی هبو هم شهیدین دو هاتن راکرن هاتن اوغر کرن و دیسا جی بویر قومین ازیدنه کم ناوی هم دیره که جوانا بپرسن که از پیشی بچم بینم داینم سر اکرانه از وی باشه از بارد کم دنگ جی باشه هوالا جوانا مرحبا بخیراتی بله گلکس نها دیمنی تچو جاردن هات کرم که جوانا امتا گودارید کن جسر اسبی دما کنشیار بون حتی وی ساعته روش چوابو چه قومی تو دوری دا دست بیب که حتی وی ساعته وری از ناکرم نابره از تند خوازم سلطه گوداری کم کرم که ایرو لروجاوای کردستانی روجا که بیش بو لکه روجا که کو تیدا اصابر خدانی هاتا بلند کرن جاردن سوزا اصرارا لهمبری تکوشین لهمبری داگرکری هاتا داین لکه وی ایشه تکوشین و برخدانی در کتا پیش بیسا حرم چاوی خواه جخو وکر مدید کو دوری هفشی روسا و ترکال درنا آغیل ملی گرگیل گدر کتنا اف دوری روسی و ترکی دیدم که وها دهاتن کو بالا فرین ترکی جعزیمان باکو روجدات سوری دانا کبن دیدم که وها دهاتن کو دو بیر کمکوژیل قامشلوی چه ببو دیدم که وها هاتن کو روجانه خلکن روجاوی کردستانی جالی ترکیه وطین آرمانج گرتن دیدم که وها هاتن کو خلکن روجاوی کردستانی هر سواله هم بری داگرکریا ترکیه و اف هزن گارانتوری کو ایرو الوی درید بین تایبتی جه هزن روسی برتکن وان لهم بری وان زیده تر بون ایرو بس بهه دیدم جمیر 11 دبو دما کو هر کسی یعنی هر کسی سرکاری خو بو بهستن کو دوریه هبشی روس و کان لگنده درنا آغه گنده لسر سینور نابرا روجابو واکوی کردستانی دیا یکسر چاوا کو بهستن دوریه هبش هنه یکسر خلکن گرگیل گی و گندن وی بری خدان جه دوریه نهشتن کو هزن روسی در باسی مل امبیجن نزیکی دوریه ترکیه ببینو دوریه ترکیه در باس نواخه روجاوی کردستانی ببینو دوریه خونی هبش وکه هرجار پیک بینن دما کو ولاتیان که ور آبتن هزن روسی و بردکن خونی شاندان نهشتن کو در باس ببین هزن روسی بعربین خو بپانزرین خو بیل جنکی کرن یعنی ایریشی جنکی کرن او جنجی تمانی خواستی هو یک ساله ناوی وی ادوینه جخل که باشار گرگیله گیم دلنگ خود او جن بریندار دو نهال نخوشخانه باشار قامش تو تیره درمان کرن چما هاتا هدف کرتن چما بپانزر پیلوی جنه کرن تنه جبر کو برتک لهم بری دوریه هبشی روسی ترکی دانی شاندان تنه جبر کو اخانت و دروتی آوا قبول نکرن اف جنی کرن آرمانجا وی هویتی آخوا نتانی ببینن ایروش خو امتر دزانن ایرو مراسم هر دو رهوالین شهید دایکو کرن خو کدو انجام ام بیجن تقینه که به بخده امتر دزانن کوری و بری اخو سرجی ایرو داخویانی یک داری و بری اخو سر باکرو روجات سوری داخویانی اخو دگوت اف تقینه کل قامش تو چبو دولت ترکا داگر کر لپیویه شانه وی و شرطی کو ایرو روجاوی کردستان سیخورو میته کوشبو کارو خبات دکن هول ددن کو خاکا روجاوی کردستان تبلهات بکن و خلک مدری بدن کوچ برکرن ترکیه لپی بتقینیه جبوه جی دیدم که وها دکو ایرو خلک روجاوی کردستان هر کسی بری خدا بول سر گورستان شهید لیل سارو خان داکو یاد خالیده و کره و هجار اوغر بکن راستی جی به هزاران خلکین باجاری قامشلو به همون پیکاتین خو ایرو تبی مراسم وان شهیدان ببون دوان مراسم دگلک اخافتن هاتن کرن جوان اخافتنان ج مال بات الشهيد باوي وي شهيدي هفجيني وي شهيدي اخافتن كر او
امني بيجن نشانه وان اثر كفني كل بشيا جنازه دمشيا او نشانه سر كفني اللي باكر بو بخو بيامك بوجي بو داگر كريا تركيا دوی درې د سوزا دوماندنا ری چاوان شهیدان دینا وای مراسم ده هستن بدران د کلیا کو مراسم لدار بو هر کسی خوشبو مراسم آماده دکر جنش کودن گه تقینک بهز العمود ده هات بهستن لوی درجی بالافرین داگر کریا ترکیه ولاتیک کوجبک هاتین عربه خلق حلبيه كوچبره لجندكي ام ربيع بجهد بجندكي بري عاموديه شخوره هاتبو عاموده هنك في وسين مالباطي جيره في وسين شخوره بكره بقري مالخه دجهج النيفري لنافراس باجاري عاموده بالافرين داگر كريا تركيا ترفع تشولي هيا او جبرين دار بلي برين اي سبق بو باش بو اوراكرن مالي لبلي او كسيكو بناوي هانيه بكاتين عربه جخلكين حلبيه باصل خو تمني ويجي سيو بينش صاله باوي شش زاروكانا زاروكين ويحمو بتشوكن سرسري هفرنا او زاروك ايرو سيويمان چما سيويمان جبركو تركيا باوي وان ارمانچكر عجب حسابه في امبيجن السوجي شر اف اخانات وهوفيتيا كو ايرو هات كرنوي كي بده عجب روس وامريكي خبر برسيار دبينن لبربيك نا خبر برسيار نامين هل وسك يجي لين بربيك نشان نادم ايجار نتاني امبيجن جوانا زرارن جاني همجي زرارن مادي جوانا کسی کو شهید بو همولاتیک جریزی بو یان رایدار کی جریوبری خسر بو تو ارکاوی هبو چما بتایبتی هدفات گرتن نا بدان او نه نواری وبریا خسر دکاردکه نتسازیر ريفيبريا خسر دكارت كي كوتش بركه وكا من قلتش حلبيه شخوره لجندكي ام ربيع جيرد بيجن اف جندي ام ربيع براني وا بيكاتين عربن هاتبو عامودي بيوسين ويهبون تركيا دبكو ناو ارمان جرت بي نافراسا باجاري عامودي خس ايجار او كس كامل الجهب ويربو او هاتا ارمان جرت يعني افكسنكو اف دمين داويده تينا ارمانج قرتن وبري ويجي هاتنا ارمانج قرتن جاليه تركيا حمون ندنا وسازين ريبريا خسر دا كار دكن وريبر وبيشنج نا حمو خلكن كو ايرو رجاوي كردستاني مانا ارمانجا تركيا نتاني اف خلك افكسنكو سياسة مدارن روزنامه‌وانن و کسی نواسازین رهبری خسر دکار دکن. لیبلی آرمان جاوی همو پکاتین کویرو لیدری جیان دکه وان به کارمانج دا کوان بیده کوچ برکن و ترسو خوفید نواد لیوان ده چه بکه. مینا کاوی جوایا ایرو نتنی گلی کرد روزاوی کردستان تن آرمان جبرتن. ترکیه دویجه تنی از کردان قردکم لی نه کردان تنی قردکه. وایا اف کسی کو ایرو باوی شش زارو کانه جی کوچ برین حلبی هاتیش خال لیدری بدوگا پنانی خوکت یا زارو کن خو خودی دکه. جالية تركيا بهاتي أرماج قلتنو دنجامي ده شهيد بو أو شز زاروك لباي ويمان لكي لكو يقلك زرار مادي لمالو ملكين خلكي لدوكان خلكي ويا الباجاري عامودي دايككو بتمني خو منزنا أو جي بازار دهات أو جي دوي تقيني دبرين دار بود لنجن خدا لبريناوي السفق بو دمك هو هذا يعني هركس بمراسيم داكتيا هركس بأوغر كرنا وان شهيدان داكتيا أو شهيد الفجار دي السدماوي تركي بو عين تجارة كدن دوباره کرو او بابی شزارو کان شهید خست راستی جی بویرین کو بداوی چد بن بویرین نجری زنا بویرین کو نه هماش برخوتن اول پیشیا چاوین هزن گارانتور چد بن ادی ام بيجن دروتيا ولا پیشیا چاوی هر کسی هاتی رخص راسیا هزن روسی و امریکی پیشیا چاوی هر کسی ادی هر کسی ناس کریه خلق روجاوی کردستان ایرو دماغ و هلوستا خلهم بری هزن روسی و امریکی ددنی شاندن جبركو راسية تزان جبركو بيدن دياوان دبينن جبر ويجي ايرو دماغو خلكي برتكني شاندا بون لهم بري هزن روسي چما هوني دوريا لسر خاكمي روجاوي كردستاني چه بكنو هونتين ما دكوجن هون لسر جنازه مجي لمدن ايرنو هونتين لسر خاكمي تابتكر ايرو دماغو خلكي قبول نكر هواي جنك بريندار بو جبر بانزرين هزن روسي ونهاد نقوش خانين باجاري قامش لده درمان كرن بفيرن جيبو إلو روجاوي كردستاني راستيجي يعني ما قلت يعني روجا كبئيش بو ام بيجن قالك زارو تيدا السويمان كومكوجي بو يعني كومكوجي بو راسي او كومكوجي دايكو كوري خو بهبره شيد كتن إلو دروجا اوغر كرنا وادا بو يرك جاردي بفيرن جي تشبه روجا كبئيش بو لكي لكوي اصبر خداني إيرو بلند بو
اریم متخواست از بی بپرسم ایرو یعنی دما کو تبلیغونا گل گل داهت علاقه گل زان و نرازیمونا سری گل لهمبری هرسا وان گل یا دوریه لهمبر وی ترکی تروریزم و روسی برتک نیشاندن او بخوا هیز و برخدانی بو ایرو دما کو دما راسمی اگر کو هن دیمن گلک هاتن بلاف کرن دما کو او دوریه هیزن روسی و ترکی دکتبون يعني طبعا خد داي نتاني افكسن امبيجن كمان مظن بنيان جوان بنا زاروكو او زاروكن بتشوفي اديكاشن هو اصلا فهم كرنكو اف هيزن روسيجي حناكي خب قالي ويديك او هيزن روسيجي سدامنكو اوجي شهيد بكال جبرو ايرو بتشوكو مظن ايرو لهنبري في دوريا هيزن روسي وامريكي روسي وتركي در كتبون اجانتني قولا باراندن والبيل فيجن هان كرن قولا باراندن او بومبي غازي بهني در دخينن بفلام روبان شوتين او افيتن وانان ام بيجن قالك زاروك بعاجز بون انه خشكتن قالك باشيان قالك نافا وانا تمن مظن هبو نتني جوان بون ابا بريندار بيا تمني ويسه ويك ساله قالك زاروكن بتشوف نافا وانا هبون كيف دافيتن وان بانزيرن روسي دوتنا ما قبولنا كان جبو يجي برتكا قال قالك يزيد ابو هرسا قالك لهم بري في اخانه زيد ابو جوانا دوی از تماشاوانا را ببیجم بنیرم آرمانجا اساسیه دوریه دولت ترکیه روسی چیه چوا بریارگرتن تدبیره که لهمبر تروریزمی لهمبر داعشی یعنی قاشو روژن دسپیکی وقتی بریاردان که به هفره دوریه بگرن یعنی ترسوان قاشو اوه که هیزن داعشی جسینور در باسی ترکیه نبن و تدبیرن اولکاریه بگرن لدردور سر سینور هرمین سر سینور لوی داره کنترل بکن نوبت بگیرن دوریه بگیرن اما ام دبینن قاشو همیش بو اولکاریه ملت سیویله لیبل ام دبینن ام هر دو هیز به هفرکتنا نوا هف کاریه لهمبر خلق سیویل تروریزم ده پاریزن yani ev tıştaku insanın aciz dike ev durutti ev paradoks ev nakoki insanın geleki aciz dike yani leser ve edi رایدارن ما ربابریا خسر چوا چیدکن چوا بروسان را داخفن دی از بینزانم اما تدبیر و صنایع گرتن نوبت و صنایع گرتن یعنی devriye تجبو چه دیگری تجبو ایریش سر خلکی مبکی devriye دیگری یا تشتکی وسا چوا تی قبول کرن yani داعش herkes zane kulvandara nemaya لسر ve edi helvesta raydarın ما چیه yani خباتین دیپلماتیک هنه جوانا مثلا داعش ما داعش تركيا بخويا مثلا نتني داعش تجبكو اولكاري ونظام خاكا بدري داعش در باسنا با وداعش نظام تشولو بتبقى داعش ام تنظام داعش بدري تشنيا دبرين كو داعش هنا هيزن سوريا ديمقراطي بكوالسيون ناف دولتي رجالك اوبراسيون تايبت دكنو فان تشتين داعش ان كوشانين وشرطيين و دغرين ودماكو تركيا خود خابينه بريكو خلقي بخابينه دما دبيجي اجبو داعش ودرباس بونا فان داعشيان ايرو فان دوريال سرخا روجاوي كردستان كم نهاد 2019 ده دما شر سري كاني وغري سبي هفتاي مارك هاتا يمذكر دو دريده قاشو اگر بس هاتا اعلان كده اگر بس تكتني لسر روبلي هاتا يمذكر يعني لسر وعدش خد شتكنا هات يعني دو دريده دو هفتاي ماني ده قوتن gerek hezin Suriye Demokrat qesedi 3 kilometr duri sınırı Bakü'ye Kürdistan'ı etkemek. Başa qesedi evyek bir cihani. Go tamame em vel hevkirne bir cihtinin. Qesedi 3 kilometr be paj veçu. دور کت سینوری باکوری کردستانی ایرو ev em bejin kesi kul ser sینور mane hinek halin rejima Suriye ne her waha meclis salajgeri ya wî bajariye تو قصده لو دريت تننا هزن أولكاريا هندرينيا ويباجاريا أو مافا لبلي هزن سوريا ديمقراط قصده ويباجيل لو دري لسر سينور تننا إيرو بحنجة جدا جدا تركيا دبيجا از إيريشي في خطة سينوري دكم جبركو حتانا هاجي قصده لسر خطة سينوري هيا أبا قاهيين نراسن راقهاندن ويب تشتن ببيرنجي بلافت كنا راسن أمتا دزانن قلك خالين ريجيما سوريا لنيزي سينور هاتنا بجهكرن نتني أو خالن هزن روسيجي ين هفارن يعني الويدري هاتنا بجهكرن قلك بارجهن وخالن وين الويدري هنا قصدي جدما ده 2019 أغربستاكو هاتا إعلان كرن قصدي بيبا بند بو لغوري وبرياري بو و 3 كيلومتر بكشيا تاني دما في باراستنا روادا قصدي نها برسف ده
قصدي بريجي قوتي ام تجاريت ايريشي تكسيناكن لدما خو ايريش بسرمدا هات دما في بارسنا رودا امي برسوا خو ايرو روجافاي كردستاني افتشتي يكر ايرو دما دوريه هذا الشيء روسي وتركي درد كمان فقود بحنجتكو ناهلن جبو اولكاريه جبو كازر باسي بيميلينا اف حجتي وانا راسيا امبيجن راسيا وان خلكي بدرين باش ناصر ايرو رايدارن ببريا خسر امبيجن بطيبتي جميل عسكري ده هناك گفتگو نقاش بهزين روسيا تنكرن هناك رونشتاندن نتاني بهزين روسيا بهزين امريكي راجيتين رونشتاندن جبو هن فان دورين هبشي روسي وتركي همجي اللي هفكرنين كود بش پرده ده بنابرا تركيا روسيا وامريكا لسر خلكن روجاوای كردستان تيكرن نقاش لسر بيكيش تنكرن چمكي ايرو بلان جالي هرسي آليان لسر بيخاكي تيكرن قصده بيكي باش دزانه بيكي باش دشوبينه رايداري رببريا خسرجي بيكي باش دبينن وباش دشوبينه ايرو دماكو ام بيجن سياسة مدارن رببريا خسر رايدارن رببريا خسر يبايا بلند كو ايرو دچن للجيهاني لأوروبا لروسيا لفرنسا ام بيجن بشاندين بلند لويدري اماده دبنو بحثا روجاوای كردستاني وسوجن كل فيدري تنكرن هلبت بحث ل فان هيزن غارانتوري كو ايرو الفيدري دميننشي بحث لويجي دكن بحث لبدن جوانجي دكن بحث ل هالوسطوا ياكو تني اللي هم بري داغر كريه جي دكن جبو ويجي هناك امبيجن رونشتاندن هنا بتايبتي دفيدمي داويه دجبه چمكي ايريش گلكي زيدبون چمكي دروتيا هيزن روسي وامريكي هر کو دچه بهتر تر راد ببرچوان جبر وجي گلك رونشتاندن دپش پرده ده هنا لامو کراغاندر چه حتى انها ماني کاری بو ام آگاهین راست بدس بخين وام بكاربن جگل خور نهارا بخين جوانا مرود کرجینا بیرا هزین روس اگر حقیقتا لتروریست و لتروریزم دیگرن دکارن بچن ادلب عزازه جرابلوس دکارن بچن افرینا داگرکری لوی دری تجی داعشیم برینه و رهبرین داعشیین که هاتن کشتن به هفکاری قصدی و هزین آمریکی لوان دران هاتن کشتن همیشه دبن کنترل دولت ترکیه ده مرو وان آلیان جید کربینا بیرا هزین روس اگر بخوازن سوریه کی لسر پیان بگرن بخوازن حزب بده قوتی بدن رژیمه و دوی پیشی تکیلی خوا و دولت ترکیه را زلال بکن یعنی لسر وی تشد بیجی مثلا حوجيكم مروف بيرواده بينا او بخود زانن كو ايرو ل امبيجن جرابلوس عافرينا داغر كري لدبرين كو هاتنا داغر كرين عزازه حمو چتنا حمو داعشينا حمو او داعشين كو سوجه الشر كرنا زارو قتل كرنا بتشكن قد خكري زارو الشهيد خصنا وكشتنا او بخوجي بيكي زان نتاني هزين روسي هزن امريكي شي بيتشتي باش زان لين من دست بيكي جيكوت مثلا وان مثلا داعش و تركيا مثلا وان نها ايرو روج او لبيدري معنا جبو برجواندين خال بيدري معنا ايرو روج او لبيدري معنا جبو كو بكاربن هيدي لهاد كرنا كتشي بكن فيري بريا قصر لي طنق بكن وافقل الكل بيدري جماعي بدا كوتش بكن وايدي برجواندين شامي تركيا وروسيا اللي بيدري ولا بيجهكن هروها امريكا يدنا ابدا اللي بيدري ولا بيجهكن ايرو دمام دبيننكو انقره شامي دقازكو لهفكرند ما براوان تشيبه انقره يعني شامي دبيجه از قبول ناكم حاني كنت جخاكا من دركبه جخاكا سوريا دركبه امتى بزانن تركيا هقل كو جهك داغكر زحمتك وزبزو جيبكش ام باش بيكي دزانن سياسه تركيا ام بيكي باش دزانن يعني جبويجي از نابجم لهفكرنت ننا لهفكرنين دبش فرد نابرا الشام وتركيا دجي نابرا الشام وروسيا وتركيا دجي هنا او بلان حمول سر امبيجن سياسات و سيستما ريفبريا خسر ستاتويا ريفبريا خسر ياكو ايرو برح بكاتيا جلان ايرو كل فيدري ريفبريا خسر ريفبريا كما زنافاكريا رح براتيا جلان فاكريا ايرو حمو بلان لسرويتنا كرم روس جي باج زانكو داعشي حمول ويدرنا امريكي جي باج زانكو داعشي حمول ويدرنا لا ادهاري من داغكرنا او بخوجي زانكو تركيا سركرده و سرکش داعشیانه اما جبو برجواندین خو چاون خو دگرن خو کردکن خو لال دکن دبیجن ام بقصدره لهنبری شر لدجی داعش سکنینا
باشە هون بە باڵافرێن خۆ سەکنینە لێون بەهێزا خۆنی مەزن هون بسینگ شای بکەن هون نەسەکنینە یە ئێرۆ یەکۆ سینگ لە هەمبەری داعش شایکردنە هێزن سووریا دموکرات قەسەدێ بوون و ئەو شەربانین یەپەژێ بوون ئێرۆ نەبسیاوان با داعش تێک نەچوو نەتەنێ باڵافرێن ئەمریکایە میناکە بەربچارجی کوبانێ بوو پشتیکۆ کوبانی ڕزگار بوو هێزن ئەمریکی داکەتن بە باڵافرێن خوا ئێری تەمام کردن ئەما بە بەرخۆدانیە کە بێ هەمپاژ عالیە هێزن سووریا دموکراتیک قەسەدێ و خەلکن کولڤێ دەری مایی ئەو بەرخۆدێر و ئەمبێژن ئازادی خوازن کۆ ئیرۆ لەسەر خاکە ڕۆژاوای کوردستانی مای بیسایە وان ئیرۆ خاکە ڕۆژاوای کوردستانی خۆ لەسەر پیان گرتیە نەژی هێزن رووسی و نەژی ئەمریکی ئەف هەموو دەستەکە ددون تورکیە هەمووش بۆ بەرژەوەندین خۆ ئیرۆ بەرکاتکن ئارمانجاوە هەمووان ئەڤە نەتەنێ ئەف جیهان بگشتی جیهانا بێبەختی کۆ ئیرۆ دەبێژە ئەز مافێ مرۆڤان دەپارێزن دا ئەڤایە باە ئیرۆ بابێ ینی شە زارۆک سێویمان عجب وی جیهان تشتکی بکه وی جیهان دنگ تش خوابینه ها دبکو داخویانیه که بدن دبا نه اکیده دبکو داخویانیه که بدن لی هلوستوان تنید اصلا داخویانیه ددمینه امریکی جی عینی تشت و روش جی عینی تشت شرمزار کرنوان تنید اصلا داخویانیه ددمینه تشتکی سروی عرده جبو بیگلی ناکن جبو برجوانین بیگلی ناکن جبو ام بیجن اوگل با آرامی با آزادی برحتی جیان بکن ناکن جبو برجوانین خویلو البرکارد کن برجوانین وان خلاص ببن ام بچن بفیرن دیه یعنی هر کس پید زانه کو گلی ما ای روجوای کردستان به بریاره ده بردیلا 12-13 شهیدان ده او هرم خسر هاتی آوا کرن نه روسیا نه دولت ترکیه نه توهزه که دن زو نکاره ضرر بده روجوای کردستان اف به وی شکلی تزانی گلی ما ای کجا روجوای کردستان درکتیش خوا درکتیه ای در نکتیه هزا سرهلدیره هزا خودی بریاره کلوی داری دمینه کو مایجی ده بردیلا چه دبه بلا ببده اولوی داری خواه بپاریزن هزا خواه بپاریزن هرم خواه سیستم خواه بپاریزن جبر که هبونا کرد و کردستان نمونه اویل روژاوای کردستانه نه پرس جته تکرین حوالا جوانا دبیجه جکرم خواه دوان روژان ده که روژنمگره ما لباشور کردستان هدفاتن گرتن دو حوالی ما یه جن جیان خوش دستان شهید بون دولت ترکیه اعتراف جی کر قبول کر که وان او هر دو جن کشتنه دبه هون وکه جن وکه روژنمگر روژاوای کردستان شرط انخبات چوانه جبو روژنمگران و ده سر ده جی مرو جنه که روژنمگر به شرط انخبات این چوایه و ریجا جوا دکن که هنکی لخوا مخاطبن لخوا خودی درکبن شرط که مرو خودی لخوا درکبه چیه الروژاوا تو هنک بحثا شرط روژنمگری بکی حوالی مشتت پرسن به وەکە ڕۆژنەمەوان بارێ مەگرانە دەماکو هەواڵێکەمە شەید دکەوێ هەلبەت بارێ مەگرانتر دەبێ هەرکو مامۆستەیەکی مە بێشەنگەکی مەی ڕۆژنەمەگەران شەهید دکەوێ بارێ مەگران دبە دەماکو ئەم دەبێژن بارێ مەگران دبە نایوات هەیە کۆ هێزامەت پێشکاند نا بەرەو باژی وێ هەرکو برینداریەک مەچێت بێ بەری کۆ شەهید خستن هەبێ هەرکو برینداریەک مەچێت بێ هێز و هێرزامە ئیرادەیامە وینامە لە هێنبەری وی دژمنێ قڕکەر زێدە کرد بەحسە باشووری کوردستانی کرد ئەس دەما بەحسە باشووری کوردستانی دکەم ڕاستیژی ئێشێک دکەوێت لێ مدە بەدران دەماکو ئەس دبێژم کوردستان جهێکی کۆ بانگا کوردایەتیە دکە جهێکی کۆ دبێژە ئەس کوردم ئەش بۆ کوردان کار دکەم ئەش بۆ گێلێ خوا کار و خەبات دکەم بە تورکێرە هەبدیتن دکەم ایرو تو چی کرده؟ گرت روزنامه‌گر کرد دکی آرمانجا آگاهی استخباراتی تو آن شهید خینه. ایرو تو چی کرده؟ کت خاک باشوری کردستان جبارگهین ترکیه را تبکریه. ایرو تو چی کرده؟ کت عزمان باشوری کردستان جبالافرین ترکیه را بکریه. ایرو تو چی کرده؟ کت دهیلی او روزنامه‌گرین کو ایرو راستیا باشوری کردستان در دخینن تو آن آرمانج بگیره با آگاهی استخباراتی تو آن شهید خینه. چمکی او روزنامه‌وان بون گلستان و هیرو بون شش حوالن وینی بریندار بون او بون یکو راستی وی خانه تا مالا برزانی درست خستن او حوالن مین روزنامه‌وان بون یکو راستیا کو ایرو الباشوری کردستان او لحف کرنین کد نقبا حکومت عراقی و فداکی و ترکیه ده
چێ دبن ئەو بوونیەکە ئەو ڕاستی دەرتخستن ئەو ڕۆژنەمەڤان بوونیەک و لە هێمبەری هەموو جورێن ئێریشان دەسەکنین ئەو ڕۆژنەمەڤان بوونیەک و ڕاستیە بەکارانە چەکن کیمیەساڵێ لەسەر چیاین کوردستانی ڕادگەهاندن ئیرۆ بەئاگاهیên استخباراتî ji aliyê hikûmeta Başûrê Kurdistanê ve têne şehîd xistin. Tiştekî ecêb mirov dibîne yanî dikêriya ku ew bombebaran çêbû ji aliyê balafirên Tirkiye ve hîn agir ji wê erebê dire. Hîn kesek nizane bêka kî di erebê de ye, çi di wê erebê de ye, çend kes di wê erebê de ne. Yekser Rûda û Kurdistan 24 belav kirin dibêjin, du kes tê de hatine kuştin, du jin tê de hatine kuştin, PKK ne. عجب هر کسی که جبو آزادیا ویگلی جبو برخدانی و راستیا ویگلی کار بکه خبات بکه او دجمن و تروریسته هونوی ناو دکن پککه ایرو دما کود بیجن پککه جبر کود بزانن تنه یکو دکاره ناو کردایتیه و راستی کردان د پاریزه و خودی لمافی کردان در کفش برکو تفگر آزادیا کردستانه هم همی به یکی زانن جبو ویجیش برکو او حرتم مافی گلی کرد يعني نجبو ما في قري كرد كارد كنوانا نا قرجو ما في قري كرد كارد كربانا وإيرو حالي من نافحان وإيرو لهم براي خالي تشيين كردستاني شرنا كربانا إيرو تفقر آزادية كردستان جبركو آزادية قلي خوش بو آزادية قلي خوش شرطك إيرو جبركو أو تفقر ياكو لهم بري تشكن كيميا لبرخودتا أفتش برخودانية أفتش تاكوشينا أما كان رجابي كردستاني مهيزا خوشوان دقر راسم هێزا خۆشوان دەگرن لێ دەماکۆم بەحسە باشووری کوردستانی و هەدەفگرتنا ڕۆژنامەڤانان لەسەروان دکن ڕاستیژی مخابنیەکە کۆڤالین مەهین ڕۆژنامەڤان لێ دەرێتێنە ئارمانجگرتن نەتەنێ گولیستان و هێرۆ هەڤاڵێمە سلێمان ئەحمەد هەڤایە سلێمان ئەحمەد ئەف چ قاسی بید ناوا گرتی گەهین حکوومەتە باشووری کوردستانی دەیە ji ber çi سلێمان ئەحمەد گرتن ji ber çi سلێمان ئەحمەد ناوا لەپێن وەدەیە ji ber حجەتên wenî nerast ji ber derewên wenî ku we li ser medyayên xwe belav kirin heta kengî eceb هناك سازي هنا دبيجن ام سازين كو ام ما في روجنا مفانا نباريس نا كسك ما في روجنا مفانا نباريس ما في روجنا مفانا تند اصدا قيانيه دمايا كسك ما في روجنا مفانا لسروي عردي ببيك انين ناكن دا اصدا قيانيه دهيلن دبيجن ايرو تركيا فلان كس كريا ارمان جايريشن فلان روجنا مفان قرتيا ميناك جاليه بدكيبه باشا تشدكش بوان روجنا مفانا بردي یان چی دکش بکو ما في وان روزنامه‌وانان وریستاندن ایرو روزنامه‌وان لپیشیا چاوی وطن شای خستن هم چه دکن تشتکی ناکن همو بهفر شریکن نتنی پدک حکومت عراقی و ترکیه نه جیهانا به بخت بخوا شریکه به ترکیه حتی نی کد خوازه روزنامه‌وانان بکی ارمان جایریشن خوا و سرید دما کو دجمنه بخوازه گله کی قرب کی دریا هدف گرتنا روزنامه‌وانان ودا دکاری وی گلی قرب کی دخوازه دست فکر روزنامه‌وانان بگیره چاوی وان بگیره زمانی وان لال بکی گوه وان کار بکی جبو کنی کاربن کارو خبات بکن بالسعودي وقالي براحتي قربكن داكو راسيا وان درنكابي ابي يجي سياستا كو ايرو الباشوري كردستاني الهمبري روزنامه‌وانان تي بكارانين اهين السياستا كو الباكوري كردستاني اللي ديجي روزنامه‌وانان تي بكارين اسقط جهه قطناقم جبركو راسيا كو لبيش شابي هر كسي جهات يراخصن هر كس في راسيا ايدي دزانه جبو يجي ام وكا روزنامه‌وان لباكور روجات سوري جبتين هدف قرتن ام جبير نكن دروجا عيني سالفجرا بمباران وهدف قرتنا عربيه جن تي في ده روجا كو تركيا لروجاباي كردستان عربيه جنتي فكره ارمان جايريش الخد انجام ده هوالك مشاهد كتو يك برين ضربو دعيني وروجه ده تركيا لباشوري كردستان هيرو غولستان كرن ارمان جايريش خا ديرو دوباره دكي اجمرد بيجيكو از حرتم ولو بكم جودا كو زيزا وبشكلم لينا والله تو زمان اشكني بهدف قلتنا هوالك مدو هوالن مسي هوالن ما وبچند هوالن ما جيتونو كاري هي زمان بشكني نا باري ما جراند به ام بيجن ام تيشن ام gelek تجي پیدشن اما ام شوفدار ریچوان شهیدانن ام شوفدار ریچوان ما مسو پیشنگین خونی روزنامه‌گری آزادن چپمنی آزادن ایرو ام جبو ارمانجا کی کارت کن ارمانجا ما اوکو راستیا لکودری هبه ام جبو شر بکنم خو بگینینی دروتیا کو ایرو لسر گلی متی مشاندن اخالتا کو ایرو لسر گلی متی مشاندن ظلم و زورداری سوجه کو لسر گلی متی مشاندن ام بکاربن وراسیه جهانا به بختر بدن برچوان بلکی جهان بکار به پچکی چاوی خال سر وی گلی و بکا راسیه ام لبدر روجاوی کردستانی گلکی د زحمت یاره در باز من چمکی ام هر دم دناوا ایریشن داگرکاری ترکیه دنا
gelek caran li vê derê bi dehan hevalên me yên rojnamevan ji aliyê Tirkiye ve hatin armanckirtin û şehîd xistin. Em îsam ji bîr nekin İsam Abdullah em bêjin û çekhanê ajansa hewarê ku di komkujiya te Qilbeqilê de dema ku çûbû da ku daxuyanî û komkujiya te Qilbeqilê ji gelê xwe re yanî ji cîhanê re rabigihîne bi gel re çûbû cihê bûyerê li wê derê daxuyanî didan Tirkiye ew armanc girtibûn şehîd xistin. Ji bo wê jî em hemû dibin armanca êrişên Tirkiye. Lê bela Tirkiye dijminê gelê Kurd baş bizan be ne tenê Tirkiye. Dijminê gelê Kurd ji ber çimkî Kurd hinek hene pêre kar dikin. Ew jî dijminê gelê xwe ne. Ji bo wê ez ji ware jî dibêjim. Îro şermeke gelekî mezin hûn navê Kurdayetiyê li xwe dikin û îro bi hezaran Kurd di nava girtîgehên we de hene. Hûn rojnamevanan dikin armanca êrişên xwe hûn wan dikin girtîgehê de. Hûn dixwazin çav û devê wan bigirin ji bo ku rasî û îxaneta we dernexînin. Şermeke mezin e. Lê em weke rojnamevan em soz didin ku em şohdarê rêça wan hevalên xwe nî şehîd bin. Ciwana ez matmayê li van gotinê te gudarî dikim xwezî imkan hebiya saziyên me hebana çarçoveya van gotinê te bikirana nivîskî yan jî bi deng li salona mezin anê tên yekbî bi deng bi her kesî bida gudarî kirin. Xwezî imkan hebiya saziyên rojnamegeriyê ên navnetewî ji te ders bigirtana û şertên Rojavayê Kurdistanê şertên rojnamegerê Kurd nas bikirana. Wextê ku merû rewşa rojnamegerên me ê Başûrê Kurdistanê ê Rojavayê Kurdistanê de pêşçevan yan jî ê Bakur jî wisa rojnamegeriya li cîhanê qet ne tiştekî ye li ber hevalên me ê rojnamegeriyê dikin di van şertan de. Hûn xelata herî mezin hev dikin. Rojnamegerên saziya rojnamegerên sînornanas divê werin heta bernîgê we. Divê werin van axaftinê we gudarî bikin. û we dawet bikin ku dengê we bigêje dünya alemê. Ez divê qenaetê de me ê ku bikare bibe hêza lokomotîf ya ji bo azadiya milletê me dîsa rojnamegerê me ne. Erka wan, pozisyona wan, her agahiyê ku ew belav dikin, ew dikarin ji dîplomatên Kurdistanî jî zêdetir bi tesîr bin, bi bandor bin di cîhanê de. Ez divê qenaetê de me. Ji ber vê yekê ev axaftinên Ciwana Cuma hakikaten numune ne ji bo rojnamegerê me yê li Ewropayê. Ez garantî didim we li Ewropayê bi qasê sêsit rojnamegerê me hene betalin, naxebitin, nanivîsînin û dernakevin çapê meniyê jî. û hemû barê ragihandina agahiyan, barê xebata rojnamegeriyê ku ew qasa muhîm e di nava gelê me de, hem jî di arîfeya vê azadiyê de, di arîfeya vê cenga sêyemîna cîhanê de, û çawa dikarin li Ewropayê vala betal bisekinin û barê ew qas giran ê Kurd û Kurdistanê dayînin ser pişta 10-15 rojnamegerê me ê li Başûrê Kurdistanê ê li Rojavayê Kurdistanê. Merûv wextê li ciwana guderî dike merûv rojnamegeriya xwe şerm dike. Merûv ji pozisyona xwe ya li Ewropayê şerm dike. Vê derê ji ber vê yekê bi vê wesîle ez bang li hemî hevalê me rojnamegeriyê li Ewropayê dikim bikevin nava hereketê. Kes ji we naxwaze biçin Başûr, Rojava bixebitin. Ama li Ewropayê qet nebe bibin deng, bibin hêz, bibin quwet, bibin aparloya milletê me. Yani nizanim li ser vê tu çi dibêjî ciwana. Yani daxwazin yani hêviyê we ji rojname yani rojnamegerê me yê li Ewropayê pêjmara wan pir zêde ye ciwana. Sêsit derdora sêsit rojnamegerê me hene Kurdistan Tehrikan de hatine vê derê sazî tune netê de bixebitin. Saziyên me ê Kurdistanî tune netê de bixebitin. Her saziyekê me xwe ten kirine, her kesî xwe ten kiriye. Yani heyfe ev meseleya nete û a Kurd û Kurdistana her kesiye, aydê her kesiye. Herkes dibe destê xwe bike bin kevir. Keremke. Rast. Îro helbet em hertim bangewazî dikin. Hertim hêviyên me ew in. Hertim em bi dil û can dibêjin. Hêviya me ji wan rojnamevanan e. Ne tenê li Ewropayê, li cîhanê, lê li Başûrê Kurdistanê bibin, li Bakurê Kurdistanê bibin, li Rojhilatê Kurdistanê bibin, li Kuderê bibin bila bibin. Belav xwedî li xwe derkevin. Xwedî li gelê xwe derkevin. Xwedî li armancên Kurdan e pêşiya xwe derkevin. Îro rojnameger, rojnamevan dema ku dest bi xebatên rojnamegeriyê kiriye helbet armancik daye pêşiya xwe. Armanca wan yani ez bêjim piraniyê wan jî
بکاربن راستیا هیی درخن بر بچاوی هر کسی جبو ویجی ام بدن نبینن ام زحمتیان دبینن راسته ام ایریشان دبینن راسته ام راستی بن چافکرنان تین راسته ام راستی دزرجایاتین راسته مدگرن زندانا در راسته چی دکن بلا بکن لما سوزا گدایا ایرو حوالن ما لپیشیا چاوی ما جبو که راستی جیهانی راگهینن لپیشیا چاوی ما شاید کتنه جبو خاطر و خوینا وان شایدان گرک ام رونشتی نمینن تشتاكو إيرو بساري قالي مدى تنهندك راسي جي نهندك إيرو دماكو أم دبينن فايا شو زاروك سيمان جبرتش أمني كار من جيهاني بهجين ببينو شيء تل أوروبا يا تدورة راسا لي تبنو شيء كي كار أوروبا بهجين تل باكورة تنو كاري كار بكي تسينور دار كريا لي بنو شيء كي كاري باكورة كردستاني بهجين ادزانن روشا امبيجن هذال المين روجنا مفان دبكول اوروبا جي روج افارو يعني روج هلاد باشور باكور دنا زحمتي كده جيان دكن اما قلت روجنا مفان دماكو دخوازن راسيجي ازاديه روجنا مفان تنا بلا كش من بيجي ازاديه روجنا مفان هي جبركو ازاديه روجنا مفان هذا تجاري ناين ارمانج قرتن تجاري ناين هدف قرتن تجاري ناف راسي ريشن وهاين قريشين داغركريات تركيا واخانتي ناين ازادي روجنامه حتى انا هنا هاتي بس ام قاسي هو ددن لي جبركو جهان بگشتي دمني روجنامه انا تايبتيجي روجنامه كرد يكوش بو دوزا قالي كرد كاردكي خبادكي شردكي دجمني وينه ايرو هي فيما او كو هذال مين روجنامه لكودري ببن بلا ببن هاجركو بتيبا بي هاجركو بغوتنا بي هم بيدن نبين انها بري في تشتاكو بسري قالي ودتي إيرو هاجركو مالباطة تنلفر بي هذال تلفر هاجركو هذال تنلفر بن جيرانك تدوسا في تلفر فدي لقالي خدر كب ام بلا بيدن نبين انها بري في تشتاكو تيل سر قالي مال باشوري كردستان يجي لباكوري كردستان يجي قالي مدنا زحمتي كده جيان بكن طيبتي الباشوري كردستاني هاجركو ازادي هبا دبكو هناك قالي ما درك تبا يا بخوبيشانان لدار خصبانا وهم بري في خانت وقريجيا كل ودري تي كرن قريبا لا سكني با لكس نكار دركبي ثاني چما نكان دركن بيجان دركبن راسي جولو يعني كو ام بيجن دردكبن يكسر حمو تينا قرتن راسي بن شاف كرن واندكن قرت هذا چونكي ازادي الورتنا ما في كسا كتنكو دركبي ودري لدجي حكومه فدكي بسكنه نا فدكي ناهي لكو كسك لهم بري ودركبه لهم بري خانتها ودركبه جبوي جي فيما اول شبي بلابي جوين ايريشان شبي بلابي لي ام لهم بري فان سوجن كل سرقلي متيه مشاندن ابدين امين جوانا مالاتي اوا از نا لكركوكي درونكي ارتشا ترك حتى خصن جاليه عراقي و نزانم لسروي آگاهیت هيتونه اما تاثيره وي لسر سياست چه و چنه به نزانم اگر آگاهیت هتنه به صورت از چن هوا کن از بخوریم لسروي آگاهیت هيتونه و درونا كل كركوكي هاتي خصن و نوا قلب الغيه دا بون روجاوي كردستان دبكو و آگاهی نگرت به جوانا به دستورات از چند هوا کم بخونیم ودمی بله فرمانداری اپراسیون هم بشی عراقی لسر خصنا درون الکرکوکی داخویانی یک بلاف کرد داخویانی داتی اشکره کرن بریا خصنا درونه هف پیمانیا ناونتوی یا لدجی داعشی هاتی آگاهدار کرن و ده دسپی که ده اف درون نه هاتی ناس کرن جبرویه که ایرش کرنه و درون ساعت 10:09 سرسبی هاتی خستن tabi دوی روشه ده دولت ترکی خمگینه فهم نکریه چما درون آوان هاتی خستن لسر کرکوکی بنیرن ج سر سینور باکوری کردستان حتی کرکوکی چند کیلومتر هیه درونا دولت ترکیه وی حقی دخواد دبینه یعنی ج عراق رو گرتیه کدچه حتی سر کرکوکی دیگره لوی داره درد که به نچیره کردان او بشاشتی درون هاتی خستن ایدی بشاشتیه بزانه بونه نزانم هزین هف پیمانی دناو دا جی دیگرن هاتنه آگادار کرن بلکه جی بزانه بونه جبوکو قد نبه هندك بيجي حد دولتها تركي بدن زانين دبكو وكا شياري بيجي لبلي دولتها تركي داخويانية دولتها تركي هي انا كوميديا يعني نظام تشتكي بيجن نافروك صفر تشتكي تنها
mesele eve ciwana wê demê tiştekî din hebû min dixwest ez parve bikim lê ne meseleye û te her tiştê got di ser gotinê te re edî heqeten mirov nikare tiştekî dijî bibêje wê demê ciwana tu gotinê xwe dawî bibêje di ser van axaftinê te re edî ez naxwazim bültenê dirêj bikim tu her hebî mala te ava dixwazim wekê temaşevanê me çawa ew jî hêvî dikin ji kerema xwe re li xwe miqate bin çi qas hûn dikarin tedbîr bigirin û agahiyan nedin herkesî bi herkesî re negerin mirov nizane kî ji dewletê re dixebite mirov nizane kî sîxwe re çawa ye û mirov vê derê heqeten ji wan gencê xwe re jî bibêje ê hewcedariya wan jî heye nekevin nava van lîstikên sîxuriyê nekevin xwîna gencên xwe û pêşî li azadiya milletê xwe negirin bi dijmara nekevin nava hevkariyê kî êdî li me godarî dikin nakin nizanim ama heqeten ev qirê jî li me nayê li dîroka me nayê li çand û kültûra me nayê nexweş e ciwana li xwe miqate bin ji kerema xwe re û em wisa dem bi dem em derkevin hevalên xwe gelê xwe agadar bikin super baş dibe mala te ava her hebî. Gelek spas. Belê me ciwana heqeten jî ez di nava hem mirov êş dikişîne û hem mirov alîkî de şa dibe ku rojnamegerê me li wê derê li ciyê ciyên di nava gel de xizmetê didin digerin heta vê şevê jî venagerin malê tim di nava xebatan de ne ez ê van hevalê xwe jî pîroz dikim xwazî îmkanê me hebiyana me şertên baştir amade bikire ji bo hevalê xwe yê rojnameger beriya çend roje jî min ji we re bas kir rojnamevan mirovên herî li pêş ê civakan e binêrin ê ku şairê xwe didin naskirin dîsa rojnamegerin ê çand û kültûra milletê xwe didin naskirin bi cîhanê didin nasîn rojnamegerin yani qedrê rojnamegeran bizanibin mesela ez dixwazim sibê du sibê ciwana jî rûpelekî wisa ku karibe têde xwe îfade bike ya YouTubeê hebe yan jî em weke hevalên wê jê re îmkan vekin ku bikaribe her roj ji wê derê bibe deng bibe dengê gelê me ê Rojavayê Kurdistanê yani ez bawer dikim hat femkirin yani êdî hûn jî di vê çarçovê de xwedî li rojnamegerê xwe ê Kurd derkevin ê ku ji we re xizmetê dikin mesela bi vê rê hem bi Kurdî hem bi zimanê Kurdî em hem yani pir alî xizmeta me çê dibe em hem mantiqeke kurdewarî di nava civakê de bijî dikin em ne bi zimanê erebî ne bi zimanê Tirkî em vê derê xizmetê nadin tamamen Kurdî ev tiştekî gelekî baş e yani ez pir dixwazim hevalê me haya wan ji vê rewşê hebe rêca me jî ji we ew e ez pir dirêj nekim ez xatir ji we dixwazim sibê dîsa di aynî saetê de nebe saet di 19 de îro ji ber ku karê me hebû me nekariyem saet di 19 de çê bikin me anî saeta xwe xist saeta 8 ya Ewropayê ji ber vê me saetek dereng çêkir bername lê belê sibê em ê dîsa saet 19 de çê bikin bi hêviya rojên xweş azad ez xatir ji we dixwazim hûn her hebin çi dikin bikin bila bedew be bi hêviya rojên xweş azad lav xatirê we